Kublaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wa viral I video hakiran san social media wakre u supporter ka Ecuador wow ye cho wa u supporter ka Qatar hakasngi wanang kong yong ka yele ki football FIFA World Cup 2022 ka wadapan man ha Qatar tene yi idamut ki wow ye cho kamte te ton up ye gani kubor hadu wakut khanang wayo tip ye wasakhet Te chua wo sedang cheki kubor ladam pun muda piu subscribe your new channel nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho piu yo yiki kubor wa thame te ton sedang cheki kubor ka FIFA World Cup arhaja arpo ardas dang kon nin image ka arphau tarik ubnai wakhat we arhaja arpo arha Qatar hei wadas dang ye ka ha Albayt Stadium we de khun hapardi kitre madan namo kitreri kate to ka Qatar percha ya ka Ecuador kam ka jing yele ke wanang kong do namo ka first match yong kani ka World Cup arhaja arpo ar ka Qatar ka waman katreri namo ka host country darem ko haka Ecuador da not la argo langba ki goal ki wada thap daw enar Valencia we day warem haka Ecuador ka Qatar da man ko kari namo ka home country wanong kong e wo rem haka home ground haka sngi wa waya ka FIFA World Cup haka khande phau ars nem yong ka FIFA World Cup history Nei bha haman la kisnem wapan man ye ka FIFA World Cup kitriri namo ki home country to ki wakande nongkong hakasngi wawaya ka we man la kitriri namo ki home country da job ki hakate kasngi tang wadu ka Qatar hi warem hakasngi wawaya ka FIFA World Cup hakari la chong ka jing yele ki daman ko ko wayusuk bha we haipor wadas dang ya ka game da viral I video wayania ya khajia hapardi unong kerchan ka Ecuador wa unong kerchan ka Qatar we ini da jia I hadin wara offside u referee ya ka wi ka goal ka wada thap da ka Ecuador kamte da chrai u support ka Ecuador we de yin u jor na wachong u det ta pen yu kti na pen yu san u haidur ka poisa we dei wale kamte mud u wo ong wada thet na mo da pen bam poisa ka Qatar ya uti u referee we ini ile ukamni de penchrai iya wi u kerchan ka Qatar u wachong hadin hei wada ong u ya o me chong chwa de tesuki kiau ne kamte de bor ka social media da porsmat iti I video chawaro ka wi ka perthai hadin neite kini ki arngut da chna wan ki sa I video de te post ki we ha ini I video uti u supporter ka Qatar da ong u wa uni u lok to unong Ecuador we da wan uni heni yo ball we hawakut u ya kalam ile waro da wan I henin de kasngi yo pat ye yele ki wa yusuk bha nei liang u wa kerchan ka Ecuador wanda ong u wa ha o em ipor wa chrai tang wa wan I heni nei benta wo pat ye yele ki sport ka yele ki sport wa wan ra ye ki bru chirup kamte de man lok nei liang yo nga wish o ya ka Qatar all the best we kani ka World Cup man ko wa yusuk bha hadu kate da pankut u dei wa ong wa kinong Qatar to ki bru wa bha kamte snyau suk bha u wo pat ke ha Qatar we mto du ite ijingjia hakani ka World Cup bon bha ijingjia wakhala hei wakinong patki de ka bai ki le de wa ong wi one beer namo kwa di beer we da ong ki kamni hadin wada khang ka Qatar wo dai beer ha stadium hei por wa em kani ka World Cup khaddo kam wo pan kan mo wa ka World Cup din do da pan man ya ka house nem arhajar khat phara we da ra ya ka da ka friends tip hakani won ka kan ti wo ra te ton ya pat won I wo jia chakhamat te du kini don hi khuble chipon